something common. And until I say nipa yare na say wonya edua ana wonya haban na wonusua say yare ni ehunhum yare wo say ko say physical so wo say dey wo say ko what you say esan sa mechanism hu de we nsim katwi no sa yonkofa na eda ye ni dua ntemu no anu ntia on say oboade ne bo ye with dotie mframa insuo na bimdi bia keka ho aban nya ade asabi okaye but ye kwaje fra aban mu was all John kwaje efra aban because no okuta the supernatural power dada okwan tumi dada so what you say obi sa ho kwa sa ade ntina nyankopon bo bibia wie no bo nipa atu enwuram wa mo nipa ntu nsuo mu edi ntrum ana ko bo nipa ye den atu ye edi entia na eduaba no ani wura akono de wa obedidi uhia sa woni no exchange honhom what you say uhia sa woni no exchange den home na mo home no and eno na ma nyame de ye den ekoso ko wo kwa so betima ka se yenko da nsuo ba de ko nsuo na mo ayen enti ba bi odi ye sha be boaye ne eno na ma na de se odi ye se haban ene se nua no ensa si ye kwa ye ensa ahwe so opportunity ye mu nya no se ye ensa ahwe so we do mo mami musa ye wo haban bi wo de sa eni so yare ye ene ho haban bi so a ye de sa hunhum yare yeah na sebi se de mitiwi me de metiwu se habawi ene ye haban ye de sa hunhum yare ebi tsan haban bi di on se ulieni entu ntimi hu ena won ti o mokasa oni se haban mo kasa haban yes o kan judges ebeka cho haban kasa judges o bible say haban yeah me refer the exact quotation I put the edasoro but on se kwese dafo omo plant na mo tree no eye atoa yeah obi a sebi ye kasunsum haban eye atoa yeah omo krada no haban ya na adua omo di yam ho adwuma eye adwuma pa no eye atoa ye dey eye very powerful on say ede ede enti ano ne sa no se ede nipa no problem ababona ya nwunu bibia nkoyie mfa mana oba we reduce star no say star na meme hu say odi no beti edi ansa na odi atoa ne be haban be yeah also bobro no sunsum ansa na odi haban enti haban keke david enye so fitia na di haban mo obi so mfa kwa adwuma o david sinya enye so fitia na di haban kwa ko mo obi say onfa haban ni adwuma because one hwe ni ya o pese nipa ne ha ko ba do o say ha no obi o kwa ne kra no ti ni mu no sa haban na de ma no ne kra mfa yes ene ne kra ne mfa enti kwasi adafo de ne ya atoa ba me ntire mu bebre so o ya kwasi ana kwasi ya pra ya atoa sa atoa no haban no yedi ena say bambo ena yedi ade na ede ka no ho a ye wo pasa wo de ye no ejira kwa ya wo be fa so obeye no wo say ye adwuma mo oh sir yes obo say timi ye adwuma mo ebi pesa o de san yare a o yare na pesa o de san yare o kwa o be fa so a o be kasa what you say o be kasa don't forget say dey am kasa say o kwete aban a on e be nyanka yumpa buagu o be sempa boa before so be do 2 meters or 3 meters away no o so yumpa boa na o ba go 3 times awase ma kai papa bi na no mfa no na mkoja no e o baby no papa no oyo dunsini asa hu ade okay on say o mu a se bi wo kwotete aban e de agutu mu o ton ene de ono kọ a obetete aban no asa hu wachi ade aka kire na o ka kire se yemra eye 6 o'clock am sa opanyi we de mintimi nko o so misra osarami a se be na miso ene hu sa dunsini no ntinka be ya nka nkoja no e duru 6 o'clock no papa na amanya kwota aban that time no o ka se ye ntwen na aban nya emai I'm also opinion in the banner. Or catch us on 50 pesos emra. No say any croy. What they buy? The 50 pesos no. What they buy no papa no bura. A yen dem no years and kusia baako. And odo to we no be gunsa. Oh baby say osre. Papa ba say yare etene so no. Obesere se muyima no enko. Owie no saa ensa no guye no. Wangu no we ogunu kwanta na so. Ye buy na aba na fifi. And obeti koy. Ense mentwa no. Yenti a ema ne yes ama mrese sa time na haban ne ko wapie
as any papa do no be out now can pico the same apply to haban until what time where they say haban you have a boy until we are you have a boy until anajo you have a boy until anopa because obedru one na ne kra na nye dey enu haban boy kwa udu na kwa kwata tim so no waboto sata me yente odi ye adwuma emfa but the man obedru mo se na ni age no ana taban nyina hwehwire no ko na oti ye adwuma na baba na say mo ro mo ansa na makọ no eno no odi aba ho odi aba ka ho yeah ena ebi nso ka se ahomachem eno so yes eno so kwako fadi aba eye nsem bebre emrebe na mo de ko fasa aban no oh it depending upon problem sa odi aba ho yes sometimes na problem no so hia pa o depending how na odi aba no ene na wo so calculate na hu time wo so de ko sa ahomachem anasa wo ko de ko pesa aban na wo ye dey open oh nti answer beti abade aka obi no na enipa ne hawo ene be kire mbra obokote abade nti me oba me ho a me ntin haban vangu ho so oba abaji kokko dwale o ana abaji kokko ye ho aduro dabi no eso akokko ne kra ne so obreko ne kra obi a hawo ene ne yete so enya ho ba akopɛ na ti obi a hawo so dabi obi a hawo ene ne yete so ndi za wo ba wo hawo ne yete so no ene na direct yese mumfa haban we munko sa amre munkase ansa na mo pa haban na ba nyenko ye memory da fo no so oko ani ma na aku achi se ko sia da ni ndi di fre chire na ba se wo fru ko sia da wo so ko dwada no ba brada esa masa ode yenko dwada fo dwada fo de bode ani kwadu bode ni kwadu ya kodu haban ya bode ni kwadu bada na kwadu no ewo enwura mu nti no eya na ye fa bode no sasa bode ni na ye den ene wo fie bode ni na wo fie enti se dwada ni ba na bia ne problem no ha adwen a na ne problem no eye we a o se make sure say ebe ma ne direction na ye no bode ebe den ebe bem so yaro na ene hu fie na se nye a o se ebe make sure say ebe tell na de obekọ bode ase wa kwakwa na bode na se oye wi a o se ne hawo ne ko obi yaro etimi ma ne bam bode de was specific time a ebe kire wa obekọ kwa esa ade no ho no na what dalba obu wo anya ne krada but wa ko abarabo mu a sike ensimi intimi ngira ni nsem so no yo wa ban bo ekika bo mu a udi dware a etimi ma dom nshira yedi ba say oko konfo bi wa so konfo bi wa say me ye ntwema bi ye de ama ono no ma bi ahaba bi sa eno no say oniema enkoyi a de dikan a wo so ye ne say ye wa haba ya de krense ye ho oh wa purify ho ansa na obenya yedi o ansa na obenya yedi a wonya obegina nsem sika no ade so udware yes haba bi tsesen haba ne de ho ya na me bezu adwira ho sumasa ho sai achampon ya yemu no you know e very power o jare bida unfa achampon jare da o amenche wade achampon ye haba bi a on ana emu bi kwatumi pa o za tete na fridge ni ho na no bi wu ana de no mutwa gudi so achampon no mu de gudi so obeda for several years several months several times and say mama secret ba ko eno so no say so o brem yeah now person eje ntwa match ba ko so bi psim wa o te champon wa o di bibi kan so every ni twa mama say mo secret ba ko so bi ekobobo ana so pra na mo je e pram no a o te champon ko sa o hwe gu so na etwa yeah o tim nsuo na egu so a obo so na etwa ene boode o twa boode ne so a o tim nsuo ne gu ba bi aseka na twa na e wo setimi edai etimi eyewe so what I say so sanyema we no ye de krensen ye ho ye de krensen tu no bu wa say ma ya adwura samna na me ye no e di ade na me de ye aban be na me de adwura samna no so what I say we ni nyina ye eniema nketenkete a e wo se nka nipa pre no hwehwe ne wo hu ka wo mle wo abrabom aka wo mle wo abrabom but say when timi anya sanyema we an krensen una ofiti abese sika be jan sem dey I'm sorry for you amfa because e bi kwa na no ba bi kosi ai no ba no bad luck ni ba ma bi kosi ai ba ma no hard luck ana dey account ana wonam it is a own krensen own purify one there is no way say sir spirit of prosperity no will come to you emma wow yeah emma
and there was a drown, and if you was like a drown, send it to me check up. I go check Umujanis animal was like ultimate drown. So, wow, no soon crown, say be anything goes all check up. Yeah, oh, yeah. I was going to check up, I was going to me check up. Before they be check up, they don't go check up, so I went to me check up. Me and Brebo drum, it's minimum soon, Cassandra, besides again, this woman, you never to me. I won't be signing some question. When Mr. Animal, your own question. But what are my movie so? If we are seen it to you, you say no, yeah. Now buy a Casano. Ubua, or say Okoya and a man drew a yaguma. I remember at the break and a yagumana, or Darma, also do Sinibu or so, me more buying Umbato. By the Bible corner, Bosume Bakum, Busuminu, no one on the home tone. Yeah. Ah, baby, oh, bre, I desire. Any jet, Susum Nipana corner, Honeto. O problem na de ko de no hu fa ho ya to ne ma ho sika se ne de toye ahefa na ye to free e wo so hu sa ne ma we nyina na wo ye nu hu adwuma nsa na o ma nipa na haban ayusu what de me to na say o ba ye no o yare no eye yare a eye entoma yare e ne ya to amon obi etu sika o e de akoto yare amon be be se me de haban san yare ma ne yi sa abuade na etua na osunsumu asa na etime na owo kwan first na was sunsumu nipa ne ye ne se obetime etua sa aka no otua sa aka ne wi a eho ne be che ne se wo yare na wo yare no fa atampon fa odi aba ana fa prekese na fa ye ne hu adwuma ya se mo krom susum fo no se ye ba na yare a na se mo koto mukutua ya boade ama mutum boro ya spiritual realm mujie kra na oboro m say ye sika na da bank no spiritual bank na mu de okotoro masasa ya ene de mpacho mi nye bi da betisa bibisa ho me de mi nim de me de me no kra de ba akopɛ ena mi hu so obi ayi obi sika ho bank enti mo spiritual realm bank sika na mu de koto ya boade ama mo de gudu guin me fans kan ko to bi a wo mi nim sika ho bank ko to boade ba obi a no ni e wo de ba no ye kwa nsem na ade mame no ene na wose me die sa adwuma ne mo na bank account de be go de ho nko bibia ho ya me de kwa ase na mitimi kom na maba wo de ho da bi nko bibia ho so enu na ya na ma emre ne ban nti ya kire se tua sa aboade ne wie no wa tua wie no na afi no akwa pe da haban no nko wodi sunsun ne de ka kire haban ko bitim bia dai asane yare uwia no wo se emre sei na ade ni bedi ade me ba me nkam na ne nkire. Okay, ni o joda for no so. Mo se kodu aban ana se body aban. Ni mom titiru no body aban na wo fi ne na. Ene wo fi. E boa ye joda for no. Yeah, ya what time a was so sorry. Na ko ya ade wa ase. Eno ene empaibo, wo de snap na ko ka kire. O kwa kasa. Ni say o kasa bia ye kasa. Se wo bom paye se wo gu nsan se wo ye de o kasa. Mama fa mfola ne nto ebi na mentime mbusa obi asem bi na onso abema na nyina ya so acha adwe no yesu ade wo ye KUMAWOOD TV djumadi ye friend ewiase na wokwa na wo hwe wo so betima ba so 0244 840108 0244 840108 aha ewiase na wokwa nene yade nyina de odoma kuma no obo ade na dom no ha ban hintasem de onuburo sunsun sam a ote aba ode bre so onde onte aba nto this one ahaba na kasa ansa na wo kasa na okra so wo ya adwoa abena efia yaw oburo okra mu no obusa ahaban a de kanwa wo hwe me unam na okasa na obedon wo afiri wo hawo nu ansa na wote aban de account enye sa ono de ofa aban kan obi ho. Hello, good evening. I KUMAWOOD TV. Opanyini twomfree eye TV no na wadaroma. Good evening. Yes, sir, opanyini. Udi ni be okasa free. Good evening. Hello. Yini free so wadaroma onye ready so be say oba djumadi so. Wadaroma djumadi oba so a twomfree eye fidie no ho. Ni kasa. Hello, opanyini udi ni be okasa free. Good evening, sir. But you say, okay, open your man and call Alma.
Jangan boleh dengan tambah lebih dia. Saya tahu dalam bisa respon ada dia. Mate, o de consultate da odaroma, o de number no to a, no na ka abamu asem odaroma. Ebedi nkumo kutu ebuai. 0244-84-0108 and 0205-500-215. Hello? Hello? Meja? Yeah. Meja ta? Enti ahaban no se na meka ni wi a so humre a o de bede o de mani pan se bia 7 days e bia 14 days ba me men kan kiro go me reason ti a men kan kiro me bibia a surprise yeah sada metie bibia a surprise o na akoya de o na so focus me nim time e beduru e so ho ye den to wo dia ne se wa ba na wo hia mo na ho aye den ho ato me na time ne kura me ense se bedi wo also bu ho a aba no de mani pa na be ye adwuma pa aro ka chen say oh e be di 3 days na ho ato 3 days ni se na se nipa no ho anto na da be ma ye den Abu. Na odaroma so bi abu ni se otibiti aban e de kan mo aban o de e kosa no yare. me wa bu nsa kwa ba me ontimi ra me office no Ontimi ra. Debe. Ontimi ra me Paris no was a town reception when I didn't come we are now. E di na o sai intasem se oba bu ni nsa ani kwa so o de no kwaka aban. Obu wa obu nsa on say haban pefi. So what I say haban pefi. The moment I obu nsa we use haban to me we say ko. O de bibia nyi go di fia ka no. So what I say o di fia ka no. Sa menses no. O de be peda ni abedi menses mu nkom. When you meet match the wadia so o were. That's a good in San Quadia, met match the wadia, Bejan in Zabunis, we are obey any Amabidia was so dear. Sir, after 7 days, and the menses in the channel, met Shannon near maybe obey, we are money didn't say goose to say, or didn't say goose, so I met Shannon and some of Becca goose. He had that 0244-84-0108 and 0205-500-215. Obetuma badwuma die so de yentime mbusa no wadaroma yesu ade na ososo wabusa na wayiwa no na we de wadaroma free ejoda so yenko Tuesday 4. Okay, and the Tuesday 4 there near abro ayu atoko beans ne amu sa seed nketenkete no and the Tuesday 4 there and the Tuesday ni bia no o se uneska Tuesday bia iska no ne dey apetin sa ne mo ne dey apetin. All right, but chama ko ma o ma so hello. 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 Yeah, mama, but you are not baby or casa free. KUMAWOOD TV Sunday. Hello. Good evening, madam. But you didn't baby or casa free. But you boko. Okay. Na ni ya dama ko ya ko. Yewuyeka melu kuruda pesa. Na misoko bi yewuye msaba kumaye. Na misoko bi sanse abamon enu eye ya msoko. Ema me ko fama no tema. Papa ema enema ko yi malo. Kini srani ni aka ko bo me. Ata ba number ya mama sam e ba dafo ne dire o ya The number is 0248 69 98 yeah 0248 69 98. Hello, good evening. Hello. Ikaso. Vise mintie Ntafo ncheche mu no. Lese abande mo pesa mesa mo yare ba ntafo ne okay, badalma ata me jai mrena mawo. Ntafo se omo hawo. Yeah. Misra wona mo o de ma me fa cause kakra. Na obi oso bi so a o so wo yare bi ana se wo twere bi a o pesa ye de. O de ne ho a. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening my boss. Good evening. Open your bacho udi ni baby o kase free KUMAWOOD TV Sunday. Yes, free. Not working. Okay, open your man call. Kwada dano bi.
So can be cancer with Catramania. Madam mo se ejoda no eye kwadu aban ana boode aban na emom no ubobom paye ubeyi apaye na emom sa kasa ne de ofre na obekere amane ne amamre kwan so kwan fa so obetimi dia aye wadwuma a obedi yi wadarma na de tie no no And the number now. ena wadarma gusu de hwe na ode number ebetudwa. Hello. Hello. Yes sir, pacho udini baby okasa free. Hello. Yes sir, pacho ayi KUMAWOOD TV baby okasa free ini udin. Me promise that for. Ejazafo manenko. Yes sir. And the way now can see and I'm filming today. Pacho idien Of the Obama did. Obama. Wadarma me pacho obechichimu yi why wadarma. Okay. Hello? Hello. Yes sir. Good evening. Good evening. Pacho ayi KUMAWOOD TV udini baby okasa free. Hello, brother. The problem is Pacho udini baby it's the other day. if you're not there wadarma offer na obeche if you're there why? Emre ni afa. Why 0244 84 0108 and 0205 20. Because kabaya kamunyi ni fresh na kamun for wadarma. Openya pacho peke course ka ni fresh wadarma na e fa from 0244 84 0108. Pacho betima ba dwumadi so na ye no atwe nkomo. Ahayi KUMAWOOD TV. Emra ye anase dwumadi ye hwehwe ewiase na okwa. Osu betima ba dwumadi so na nkomo a yeda won se ene ewiase ya ebe ye se haban ne di emu kane anase aye ohene e wo yasetirem ade ntia haban ne di ye. Hello. Yes sir. Hello, good evening. Good evening sir. My KUMAWOOD. Me pacho openya. Hello. Yes sir, pacho o also. My very fine. I just am more pacho eat you. My lady. Pacho eat you wadarma. My daughter made that a near Tuesday born. The Tuesday is not the second time. Or on finishing number. Me pacho mati you. Wadarma. And offer the number so pacho friend and no wachichum. Why? Hello. Yes sir. Pacho udini baby okasa. Good evening. Good evening sir. Hello. Boss pacho majo so wadarma. Udin any baby okasa free. Hello. Open ni pacho manenko. But this is a fun day. And I'm person most say you are the Me pacho ati wadarma. Offer the number na wadarma obechichi mama. Why? 0244 84 0108. Katachi. Yanko obanment is bio. Obanment is a secret to me kana bonte. Nipa no bia wo nya protection e fa obanment so. It's not about protection, it's about prosperity. Obanment is so. Yes, only obanete. That's obu ne nsa nko ade a. Obu ne nsa ni na me kire oba na de obeye dey. Obeye. Last day na 7 days no. Ye we dware obi dware. Obu ne nsa mo re nyina me kire no kwa obefa so obeye no. Owie a ode ne nsa bebu so. Ode ne nsa gu so na so kasa gu so wie a. Ode se ne bona yansi mojani mu ana so ode nsa gu so kakene we hira wo. Last day 7 days mo jane da so. O se minimi na mibusa. Boga. O director. So what does it? Also me ka jo say ye we dware obeye dey. Obi dware ama ne ho ate. Ne ho ti wie a, o ma ne de ne nsa gu so. Ye won nsem obeka e de gu so ho ntiri bi mu da. Oh no man come me. 0248 69 69 98 98 98 98 0248 69 98 98 98 98. na me anu montafo no so say asofo ne say Ai lady bi by say no me yentafo no sofu bi ka say me na mente na asem ni yi. asem me papa no asofo so ya ba mo man no so
me yenko abam no so kakra bi me mofa sema cheche de wi a abam ni titie wono ma anye eho ombenya ene wono ma ye no nchire wu awa aban ni on se abamu ya de ye ntafo nko an ye ma so what you say I say wa wo badu ni ese ma ne badu dwan onye badu aye ma wo badu dwan ma onye dey e ma nti eye ntafo amamre ni amane a ye de ma ye eno ne dim ma ye ntafo nti awo bi oyata omienu miensa nine ne buy but because of say yen yes ade ne mom timi mi hu so me ntafo oh dabi na fofie no say 2 minutes ane a wo be suzu we because fofie bia ye wakonya na ye tena so de ye ne ma ye say fufu ni ya tena se ni ye to ye nim ni ye di ene obi ba me ho sofo bi pa sofo pani bi pa fra kra ba me ho no ba ye no o di video bi tire me hu dwiri me ase ne manu afro manya 8 years o me ntafo ma mienu na edufia de bia na enkwala no e ka tire me papa se ye bedi to onyanya aban kra ma no bebe mi bebe nyema o se daddy ye bedi to o se bo me de o video me de me nyata enti me de mbako mu nyata na me de me sofo enti me nya sa ade ye de e ma bona me de mbako mu nyata ha okuma ase no akwa ye sa ade ne de aye de e dia mo o si fie ampazo na nkwala na e ka o video ni se daddy ene ye fie de e bedi to eye da na obaye no yeah obi frame o se ne maye ntafo na o ko sofu bi o sofu so onto akokoma o na o frame na waka chem se e de kwan so no me do ni number ma o ya o frame o se one thing is ntafo no ye wo mo mpemu jasem ye wo mo mpemu jasem enti se o ko ntafo ho adwuma na o ntime nwa sunsumu yi enhu saade na wa hwe bebro mutumi na se because omo mpemu jasem no de mo da ko say clean o di asembeba me say mpemu jasem dabi me no trace see e so o price say me pie ja because me hu meja ase me mpe but obi ntafo ni bo so a o mama me ne o mama ne o se e mo e wo se e de abo mo ja e na ya ade di bo makonwa no so sa konya ne e ma e ma konya no munyi se munya obosomfo na mobile na no ka sa ase me ka to se jaika ade na minyaka jaika e ya bosom na apart from obade ye de ade koma no ana bosum bi ana yenso bi ana tumi akese ne de sa enyom e koma mo so mo de moji na modi maade ye niema mienu a yefuru ba bi fa akwa ba o niema miensa niema nan enye easy o enti test we say bibi wo after the na say no bibi wo there is something special there is something unique so you nim Wadaroma ntafo epe wachiri kwa na sebi omo na omunya abam no omo na omusu di omo rensa omo husunsun boni bi omo asetere mu na omo wi preko no so wadaroma ba men ka sa se mu nche nipa bi ase sofu bi o be ka cho se ntafo aba mu ne abosomsem enti menye ma oba no anye sofu sawo was bible no was onim hwe wakosku keke onim hwe ye kesunsun sem a wusa onim hwe hwe entafo ya nya abamu amamra ma omo no bo mo bre no senior bo mo bre no enya asem ketwa but the link is so mo bre o ba ade na ebe gire omo achi ama omo nya ba bi esi ama ntimi omo mutumi na nyini no sa ade no wei entafo kwa se aba ye twato wo na ye tutu na yi eye aduane afrimu no a be mum no ye ntrogu no sa ro mai what is it? It is one to me and yes, I don't know man for no almost 2 minutes to me in Muabusiano. Never black, let's have plenty yam. I don't think I must have black and white, and that the Adam Gaza and Makuna more white, and I'm more black. If the same do bonny, I'm a black so. I am telling you, me fancy you. We are my dinner, me, and I'm the same do bonny. Friday, white and so that. Better black and so. Obi afata se wo tena eya kunya so so betina so bia na David we apart from the kaka no me tell you appointment na makunya no so David ayonkwa o me dia ontimi ntaba makunya no ayonkwa fo ni me metima tra me kaka no dia so me kaka betima tra me dia so but tell you ajan kumago unni tumi so betima makunya so wow David nkwa na ba ayo na so betima pepa on kaka o pepa on o were Dabi o me ma pepa ho am de be konsu tim na makohoro ma ade abesi fi o ensu tire nkwa na mo de yesa
me ko so tire ma kwa kokoro ma ade abisi me fa pipe nye nsuo ma me me da say yen fa eye da fo no adwumadi no ensi wo na yen ko e waso ye ko best power so ya dwumadi e be pa na budi no ho dwumadi a me nim kwa se me kan jam se me nye sika drum me sama police fa chew apart from no how be how the buy be bo yare be pa no bi buy o ten within a seconds ye hia ne se sunsun yare na wanante ana enko oba nko ade a yetra abamwa akonya no so ase ne tibia na wo se nyama sesa na da ben na de adwuma oh da bia ye adwuma se ye ntu obi amefa ye ntu kwa ye adwuma bare fiada de fiada ne jane so pa obi agbawura ya fa de ko hello yes sir the pastor ntafo asema owo kan se owo ntafo na se opiti asie no baku eka be na eka baku a yetbeye samane no baku no aka obeyi wa wadaroma dan o chechim but wadaroma obeyi wa no why hello madam me pacho kasa wadaroma ne dey afrefo no bi sie ata wadaroma papa mse wa beka achiri na obisa sese wo ntafo na ba ko hwe ban anaso ofa the bag kwa the waka itimi abamma yes ye be ba be omo mienu nyina de no obaye we free mu no sure na waye de oti ase na ba sa wanye ene ba ko ni free mu nti indirect na so ye ni mienu nyina awie ye ni mienu nyina wa mamre ye ma ba ko na wa free mu no yeah yese mutimi ye twobi e de to eno no eye tribe bi na ye omota ye sa de no dien or the representing nua na okọ no nti odidi a obeti bi ato ho ama no okoda o de beto ne mpaso no de ada se oye chobi na yeah na onte eye enkwasa asiso no odidi obeti bi ato ho no mu nso behwe bi egu ama oh wow yeah aso mo do mo pa o era se ye no e wa ke fi ba bi fa akoma no ye do e ho pa ntafo die enti mi se menim nuane yenko da wo enti mi ho omo ko na mo bra bua ye basa na mi hwe omo se di ya na no me ka chore nya omo ya dane no pani ne da koma kakra na de kakra koma pani enti spiritually no mo mu ni pani a oba so what as yes ha de ne ha dwen pa enti so ba sa so a instead of ye also de ma pani no da koma kakra pani no so bi befu ana mpanimfo nso na niam ni krai kakrafo de mo mu yehu ni gaga keko ya na niam ni nyina gu ebutom enti me nua no kopere ba ba to mesede so yebedum jam matini mpeni se efiada duro na motena abam so a obiara obebe chemade bia no onye nshira oh yes enti se obi ka cho se kokoya adoye mo ntafo a o ka me metima tufo aka cho se ye ni fiada ma o so say bia say obi peso bo afode manyankafo yeah na anaso obi so tunu ade na onye nshire bia ke fiada nka wo entafo so wanya nyanka school bi ana wanya nyankafo bi kura na say entafo so a obi nyi nshira entafo nshan kwa de so se nyanka de no ebi me mate foundation entafo kwa ne yo madoye ebi we nyanka se de me ma entafo pe ene yo madoye the reason tia me ye entafo adoye odi se me yata but mo entafo am san hwe mo wachiri we the one kameka sas ahaban ya odi aye samna no yeah your friend AK47 protector uni tuwa eno ayi tu etawachi yeah asemo bo me ko sa ahaban no on say sa samna ni samna esunsumu samna they were cleansing 20 powers cleansing soap 20 powers spiritual kind of protection soap and then favor soap ya den tafo haban no e de awuram on say tafo ya wa haban and anu metere via me ka kire o say tafo wa haban ayi yusu it se ekwa yi ase ayi de bi se aso achi ya ba ayi woni ye de bi ye me be ba me ho na bi gumakonya na se abudu bakonya na metena so amede ye adwuma be ba me ho no e bi gumakonya na se na mete so enti woni ye wode ba bia no ha ho se o ba be bibia because apart from me na mete woni ne yatimi mu na mede te wono emiam etwa me ho achi anso bi ani ho a eye ade a obeka ne se e common ade so bi pesa protection soap ni bia anaso ope sa asam na didi yi no ana cleansing soap ni bia
anaasɛ sɛbi ɔpɛ sɛ ɔba ntafoɔ ɛyɛ twins powers wa wadaroma telephone number ne location yɛ Abrepo Broni Krom Kumase Abrepo Broni Krom Abusuafie Junction Kumase because they no bi ni Kumase Abrepo Broni Krom Abusuafie Junction udu junction so a wa frɛ baabi a ofiri baabi a ne hia so bɛyɛ asuafia car baabi o gye ne hia so asuafia car o ofu asuafia car so bɛsi Broni Krom Junction osi Broni Krom Junction na no across road no taxi station ka chop sɛ obɛsi ɛwɔ Abusuafie Junction okaso bɛsi wɔ Abusuafie Junction osi ya cross okwan na within 1 minute cry ndu ɛwɔ dure hɔ ya paint ho na all white ni na paint the white obɛba na meto mrante ni bɛhia o ansa na ba bɛto ogola nankasa ɛwɔ hɔ no number ni 0248 69 98 0248 69 98 Brand afo bi nya bebe na ya asofo no bebe na ya asofo no me nkan si o bebe na ya asofo no na amanta afo bre just because say am the Bible akatanta afo ni amaso wa I didn't know say baneza na onim say Bible mu ye wo emo a e wo say de ya amamra ni amane amanta afo wo Bible next week me ba me the quotation bebe wo sofo no nsira hwe onim hwe ntinsin kwala ni nsira kwan ensin kwala ni nsira kwan e na me kra ro aho me kasa ase mu bia na me ro aho because ase me hwe de wi antafo si ye blessing ye nsira na ka atakasa unum de di akire atakasa de di akire ba na so fu bia ga je say e bosom sem na oni bosom Twins Powers and out in Canon. The number is 0248 69 9898. Now, my announcement to be on. When you are for me, Son of my boy 0248 69 9898. Hey, if we are saying, a dear me and son and a mijidu, we are saying, no cray. Or some so some opinion be. And a threat I have buying. I didn't tell them the threat I buy as I see so. If we say, I have buying comforted the buenipa. And one I'll call for Messia, a baby a year more than in dry day, Yanumi. And once in a year before, what it's the Asaware. And once in a oko or software, where they, what it's a day, a saware, and once a day announcing oil, a dear 2 minutes a womb. But people so they are buying and soon 7 or day or the any chuma. Now there may be people make a true knee. So one casacasano. Won't me any aban any bre, even no boonsa, even no how be more. And one is so course of patcho. Bra, me how ninano, or samana warn. The above buyer, a tea who free or how nibiano, mamma cleansing soap in the back. Never me protection soap no. Sebi so ho dia uchi fa otamfo so ho dia uchi fa otamfo so ejudo ko ya sem pacho daroma me ya me ho me dem ye dia ne se metwa fa metamfo so enti 0248 69 9898 me ba ya was ma me cleansing soap se me dem ho firi efimu nkeka wa aba me kram ene me honam ma papa me ho na ma me awoden the AK47 me na ma to ni din sa me dem nim ni din ba ma to ni AK47 adentia because me ankasa ma pe obi di nako na nipa na de no afiri sa wo hawo nim na me ankasa no wasama me bi me ni adanse sa efisa de se edi eni ehu no eni edi adanse esukuti oyi pebreni me ko no me se fa ne number no o ko so me pe cleansing soap eni eye AK47 ade ya school Facebook na to the dinsa because when one soldiers for the police for use Ghana for YouTube back up pen no AK47 because maybe we have the AK47 obo because e Bible prekope e wi ase oso won kwa wade na won hoden so a de bi otwi fa otamfo so obi a pre nyina no so ne kram bi eduru du kwa kwotisa ahaban ni bi wate sasa mana no 0248 69 9898 aha ne di dwumadi ni ABC ata wadawo yeko ebe wo asifika oh asema me waka ne se enipa bia wo wiase a ade ehia ne se sane wo ye no ono nyankopon ntam no se wonnifo na entia oman no emra koso anaye me ade ba ko panyini so de tumi fo so ko fie
ewiase Moses obesomye Abraham besomye David besomye Messiah ebesomye oso suma ho nsuma me bebeye ejada padie ne so obesomye nti wiase ma osom na osuma so no kuremu ndezu kofi yetwa utikura na kanekre mi akasa mba wiase no konfo anase suma kura ye kura haban ka ho sende ni nyina wo beto wa ya haban ubedidi a utwa salad bi so aya haban untimi yi ayo timi di wa ache mo untimi koti haban efiri waduanim eni nsuo edi sade we feni agoro enti wadaroma so ukohia obi na so ndo tete haban na oyesunsum sema emfani ni agoro wate fra no 0248699898 na wankasa no uba misraw uba adi adanse kasa me koye no na ukoso no wanya adanse a frame kasa bra papa yodin betena wo no onye ne kwarfo misara mepe medjuma because baby achira boa no ho ane sane no aye esubonten TV YouTube ewi aseme na okwa dwumedi nso na yeye no eye KUMAWOOD o sabe nya no eye Facebook KUMAWOOD TV na mia kasa no de madika ka jo se mi de miyiri pebre enso etutoyi eye mia kasa no ye de chefo ni bi susa na eye di breu na mia kasa spontan no e pebre na me nkura no so ho esusa no omonna mu fie na omudi eye paskeri no merenduro na yiko dize na ayer pebre no eno dadi na miyiri ma mansan yede etemenka na ma me koda na deche wadaroma me chiawo sikedwa prophet me chiawo so my almighty bishop prophet the bazooka fire the lion of Judah African lion of Judah papa me chiawo sonko kwan so na nyumre and the demigod also wo etachiman o akra o se na obedi me chiawo sonko kwan so yakopon o ma kwantenten o kra medase ana djumadi no ebisi ye kasa ne tiawa wadaroma facha wate de sebi anu wi efom sanso ne di nukre misro ye kan nukre na emu anofom a momfanche na hafe ne yeso yesese anase yefi esen eba medase piao bye bye shalom peace bye bye. There are so much bread. Na matnas na mohwe me KUMAWOOD TV. Be di jumadi e bero. Mato ne din ewiase na okwa. Ebusua, so jitim se ewiase na okwa dia. E ka hu se ewiase yo bo so na asase a owura. So owura dia